Darko Elez, 40, jedan od glavnih likvidatora kavačkog klana, spreman je da ispriča sve o 2 ubistva u Novom Sadu koje su do sad ostala nerasvetljena. Veliko poštovanje, dobrodošli na kanal Srbija Info. Ukoliko vam se sviđa sadržaj, podržite rad kanala tako što ćete ga lajkovati i zapratiti. Nekolicina načelnika MUP i šefova pojedinih odeljenja su indirektno ili direktno umešani u te zločine ili su prikrivali dokaze o čemu bi Elez trebalo da progovori. Ovo je rezultat Elezove nagodbe s tužilaštvima BiH i Srbije koje su mu ponudila blažu kaznu u zamenu da propeva o šefovima. Elezov glavni igrač i zaštitnik je bio Milorad Šušnjić, tadašnji načelnik policije u Novom Sadu. Šušnjić je to radio po direktnom nalogu bivše državne sekretarke MUP Dijane Hrkalović, a zadatak mu je bio da zataškava teška krivična dela Kapčana, među kojima su i ubistva, ali i reketiranje i pretnje smrću onima koji nisu želeli da pristanu na ucene, priča izvor iz istrage. Osovina Hrkalović-Šušnjić-Elez funkcionisala je od novembra 2017. kada je zloglasni likvidator izašao iz zatvora i bazu napravio baš u Novom Sadu. On je u svom gradu bio nedodirljiv, a prijave protiv njega su po pravilu nestajale u fioci tadašnjeg načelnika. Jedna od žrtava se obratila direktno službi unutrašnje kontrole, koja je 5 puta tražila da ih se dostavi informacije o ovom slučaju, ali iz novosadske policije nisu dobili odgovor. Načelnik se očigledno osjećao zaštićenim jer je iza njega stajala najmoćnija žena MUP, pa nije hajao za zahteve istražitelja, pojašnjava sagovornik. Zbog svega toga se Elez toliko osilio da su neki ljudi koji su mu se našli na meti dizali ruke od biznisa jer im je pretio smrću ukoliko ne plate reket. Bio je bukvalno nedodirljiv, 2 godine je radio sve šta je hteo, a zakon za njega nije važio. Svoju moć i veze demonstrirao je i u zgradi policije, gde su ga zaposleni u stavu mirno oslovljavali s gospodine Elez, kao da im je nadređeni. Međutim, Hrkalovićeva je na saslušanju poricala da uopšte poznaje Eleza, mada policija ima sasvim dovoljno dokaza koji govore suprotno. Šušnjić je Eleza držao na merama da bi samo on mogao da kontroliše situaciju u Sremskim Karlovcima, gde je Kavčanin takođe žario i palio. Tamo je Hrkalovićeva za komandira postavila Nenada Ljubišića, koji je, zahvaljujući njoj, od saobraćajnog policajca došao do čina poručnika i šefa stanice. Zauzvrat, na njeno insistiranje, ovi predsednik strukovnog udruženja policije dr. Archibald Rice je u televizijskim gostovanjima veličao državnu sekretarku, a na društvenim mrežama hvalio njen rad u ministarstvu i obračunavao se s neistomišljenicima, otkriva sagovornik. Elez je posle nagodbe s tužilaštvom BiH, kada je dobio 15 godina zatvora, spreman da obelodani sve što zna o mnogobrojnim zločinima kavačkog klana, tačnije Veljka Belivuka i njegovih ljudi. On bi Hrkalovićevu, koja se sumnjiči da je bila glavni pokrovitelj i zaštitnik Kavčana, mogao da otera na doživotnu robiju. Na njihovoj meti našli su se mnogi škaljarci. Tu su likvidacije Galeta Miloradovića, kuma Luke Bojovića i advokata Dragoslava Miše Ognjanovića, kao i mnoge druge. Elez je imao svoje pucače, ali kažu da se nije libio ni da sam odradi neki posao. Nije tajna ni da je Darko održavao bliske kontakte s Dijanom i o onom što je ona radila zna mnogo, baš kao i o Belivuku i njegovoj grupi, zaključuje naš sagovornik. Otkriveno je da je po nalogu Šušnjića, posle njegovog imenovanja za policijskog načelnika u Novom Sadu 2017. na 4. spratu sedišta policijske uprave Novi Sad instalirana tehnika za prisluškivanje. Iz privatnog špijunskog centra prisluškivan je čak i Miloš Vučević, gradonačelnik Novog Sada i potpredsednik Srpske napredne stranke.
Vučević se na spisku za neovlašćeno prisluškivanje najverovatnije našao zbog važnosti funkcije koju obavlja u gradu, ali i bliskosti s predsjednikom Srbije i Srpske napredne stranke Aleksandrom Vučićem, koji je takođe godinama tajno i nezakonito prisluškivan. Za sebe nemam informacija da li sam prisluškivan. Ako se to desilo, a nije postojala neka sudska naredba, onda je to ozbiljno. Voleo bih da nije istina da sam prisluškivan, prokomentarisao je Vučević. Bez dozvole su, pored gradonačelnika Vučevića, prisluškivani i drugi političari, ali i biznismeni i policajci koji su istraživali rad kriminalnih klanova u Novom Sadu.